Shubor nakaslem jong unongsan Hima. The Ministry of Education Government of India hakathong jong ka National Education Policy arja arpau kala penmi ya ka hukum bandon ke program kerpang nak bantagi khana school habarok ka wei ka re India ka batip kum ka summer camp halor ka phang eco club for mission life ka balasdang na du ka santarik hadu khat ar tarik jelio hapo ka jela kat kum ka hukum bala penmi the state project director SEMAM-Ssa hakasan tarik jelio ki school ki badan hapo ka West Hills district la Shimkhya ban Pynlong ya ka program halor ki phang ba pher ki balong na ka banta ka jingmentoi jong ki khana hakani ka summer camp ka banne Sngi lenter ki nong hikai ki don ka banta ka khrau ban khring ya ka perkhat perdan jong ki khana kumno banlong ki nong shong shnong ni ki pateng ka ni ka juk ki batip ban buram khenkor ya ka jingkar khu ka me maryang haboro ki liang kimat ki phang ba pher ki bala bu thong banekran ya batai happening ki khana school ki kanthop ya ka adopt healthy lifestyle adopt sustainable food system reduce e-waste reduce waste save energy save water but say no to single use of plastic ban penjanai shu ya ka rukam trekam haki school hakathong jong ka eco club for mission life ka yeng trekam jong state project director SEMAM-Ssa kala batha ya borok ki school bakin sedang no ya ka eco club hakaba ki dukhat kin kenthup ya ki khana school ki nong hikai kumju ki long kemilong kpa conduct this program every day. After this, at 1:40 onwards, we will conduct this such kind of program with different activities. So you will get it from the teacher who will give a speech based on that activities. So today, Ms. Darike will. Hapon kan piu to hap kam piu pelai ko yo le pun dia le din semen kam gi exercise no gi exercise nei to one wo le pi exercise le pi ga met yong pina kun ki bi do pina to le one pi men tu per khat to di exercise le an pi ye jube no per khat pi one wo bha tam ni tha jing yong pi perkhat utak orang nga do pas ha perkhat utak orang nga do start perkhat utak orang nga do chai do phia iwan wo perkhat pi wo bhai pi do mati gamta do ong pi ngan au do ba mo pi la do ba ha rak udang strong dam cepo pi kerwen diang stimul pi ki chat le ngam le la try be in any situation which am be Maunya bingan ni managam tengat telat of Tibet dengan ni snya suya send ong yipi mental well-being to man comfortable feel day hapuan the situation go mp human boy ni test subo ipi kena sport ni test now ong miskat ke wo feel kaman le mi of 10 class tension now ile tension di tension भी वो तो फिर भी कहते का mental well-being let the tip you maintain या कहते का physical fitness yang भी कहते का mental being भी automatically emlango भी yang तो भी man stable भी man nervousness mi opsia man to man भी kena juga well maintain about your mental well-being yang to that kini important for us to eat green leafy vegetables. Wan kan ki uban, ki johor yang ngam. Dat nekte ki organic food. En kan ki uban, ki johor ki beyo en spek ki tungi. Kad ni ntipi, empor lagi tipi ni ya. Tipi ni wan tu johor, tipi nam. Ton ne. Ki johor bon sen kad ni yo ma ki fertilizer, yo ma ki tegi ki dawai ki tegi. Ton ne. Bon sini ki johor le yo johor irna re man ban yo aden pot man de hei yo jot ki bon tip de ta kun no ri bu tip de jot le to ile ba de bon re ki chemical fertilizer du pen kan ni sia ko bi the fitness. What is the meaning encourage physical fitness? Encourage physical fitness means we ourselves we have to remember
to do our exercise. Nowadays, I think most of you never do exercise, right? Đang em kêu là exercise kan ni. Hai tiap di sini, mem dia benar la exercise in there. Most of you already lazy to do exercise. So please remember, without exercise, our mind also it will be lazy. Let them pen meleni kan med yang ikut exercise. Ijing mo jing perkat yang ile penyak dekat. Siapa? So next and also Tok ke timing. Khai tia le de tok pi breakfast pi prawaji chwau mi pi ulai skor. Tok kurung have your breakfast. Then take a lunch break yang pi kapan muje? Had accident. Tok kini ki bang breakfast, lunch, dinner. Tok ki homemade food. Now tok senong homemade food. Moi bang pi kini ki por ki bang restoran, ki bang plastik, ki bang bonjek. Kini le jeli to ki por ki wo bam pi to I wo chat ni yung hi wo de prepare the bay do pa le ni de piu para de he de kien to ite ki bam pi ha ka por travaje ka lunch ka don mi ji jo bam ni that are chitain that the afternoon tea ye piu di no tang ka dinner it should be homemade food nya to to bam ki wo chat ni yung mo jo yo bim nam ki bru em kan ni da Ông bây giờ mình advance ke pertai. Em ten yo bor du chat ikrum ngi. Online. Do you be online ni bru ni bang? Yo deliver yung yo bang. Hado gi parents le em ki wom yo por de yung man bo bon ki bon kredi. Tang as a parents man ki kam ki baby pa to ite to wi pun biang gi khoni wa kete ge lisin chisngi ga bam to man go ga bam mo ga man.